Prime Minister Jenggari India Narendra Modi udah balik mardor sepok Manipur. Berwada pedang ngejingi Thombor bagajing ya beriu Syam Loweng ya UCM UN Biren Singh jong ke Manipur. Kenta Rahul Gandhi ya Modi tom tangnya sengap ya kene beriu lengkon. Hadin kejing ino kam UCM ke Manipur kata UN Biren Singh kata kesengi ublay kepada kendai terik arajar arusan. IT ya kejing ino kam ngejeng seulat jong ketika jelau Ajay Kumar Bahala hapo impal hapo Raj Bhawan kamen swa kata kendai sengi UN Biren Singh lu kendu yu menteri kampo ying jong sarkar pedeng Amit Shah menta ke politik hak bede bat kani ke kam kalanang jur unong elam kaliang persya alop sabha buru MP jong sing kongres kata Rahul Gandhi ulather tingge yu Prime Minister Modi halor kejing ino kam jong UN Biren Singh ulong bahaki arsnem ki baladem wat apreng kejing sak Thombor bat kejing yap Syam la pendu ya UCM lane Syam Loweng ya kapu CM nau UN Biren Singh une unong elam keseng kongres Rahul Gandhi ulong lajan arsnem UCM ke BJP UN Biren Singh ulat hau kejing ya per hapo Manipur wat apreng kejing kelumar hapo Manipur kejing do kejing im bat kimar ki mata bat kejing penjot ya kejing mut jing perkat jong gandia UPM Modi ulai lat ya ban peteng berban lek kumta Henry ka kongsan kalong penawan rak biang ya kejing suk ha kejela bat penkoj ya kejing mensau jong pajba hapo Manipur hap menteri nak benta kata Prime Minister Modi udah ban lek hapo Manipur mardor kether tinge Rahul Gandhi udah ban lek ban sengap i pajba bat baniatu ya kejing temu jong sarkar kumno kejing long jingman hangtei kanlong kapati kena General Secretary kaseng kongres kata Jairam Ramesh ulong bahakan kasengin engkong guladam hakajing dorbar tawan jeng Manipur kaseng kongres kelapen krek pura panwanra ya kajing bom syana isu ya menteri rangbak kejela bat ke dorbar menteri jeng bat hadin kajing sengutu kajong UN Biren Singh kajing long jengman naglang jong UN Biren Singh ke Manipur ularisan no kum chief minister jong tei kejela bat mi kubor nak kejela kamtam nak seng BJP ke baong ba UPM Modi Syam Layu por ban le jengo ya kejela Manipur bat nagliang jong utei unong elam jong seng kongres ketau Jairam Ramesh ulaong kaseng kongres klarawa ya kajing resign jong menteri rangbak ke Manipur nadu ubenai naitung jong senam arjar arpulai hagapor Manipur kadang don kajing kelumar bat kajing ya syok ya dat kajing mensau kajing punya beriau hagate kajela hapdeng aryang kijai benriu kata kuki bat kemite bat kajing resign jong CM kelawan hadin arsnem ketei kajing jalan arp hubunai tami hadin ketei kajing jaya ki hak te jelah bat halor kana kajing resign jong menteri rangbak te jela Manipur UN Biren Singh nagaliang state president jong BJP jong jela Manipur kata ka Sharda Devi kelaong menteri rangbak jongi ula IT jong resign jong syaulat ke jela bat klemdon ganono kajing per jingmun hapreng MLA jong kaseng ngenai api gupil kubor mano ban batno ia kecuki CM jong jela Manipur hadin jeng sanjung UN Biren Singh subscribe ya kene ke channel bapila beri on dengan upload kublai support